ajak makejang dari sejeroning sanes sampun miragiang baos bapuni kita masih ngelimak bapu baos kapening diuwi peretak janu karamu ajak makejang pikayun bapun awenan ke midab-dabin ni dewa ajak makejang tua habesik apa ngumanti dewa terepti turmaning situ santi dewa ajak makejang tuh kecihne subakti ni dewa ni ajak makejang kapen ngide sesunan maka sami lan pidab-dabin dewe ki ajak makejang ngewangun genah sani kumanti aja di Jakarta Bali ni desa sing buin ni dewa saling lingenin apa buin lakar mau sangane tiosan kanap bilih-bilih ke bawas jelek ke bawas tempatut lan pidab-dabin dewe kajak makejang nangunan ni madam desu pekaraman donggi si dewa sida nyikiang pikayun nungilang peminah ditulantas bareng-bareng lan mau pidabdab ngewangun dari sejeroning ke bawas tisu pengharaman di ceningnya gula Kitunya dewa ajak makejang tua besek tujuan bapun abdabi dewa apa ngeside dewa ajak makejang pekedek pekenyung di sejeroning desa pekaraman segilek sebelum subayan tak kecil
subane lantas dewa jak makejang sida nangun ane ke baos desa pakaraman duaning sida matungilana res jaroning pikayu gumanti mebukti mecihna bakti nering ide susuna ngelantu lantas dewa mapidabdab nangun periangan jenak linggih hidu ya yudi ya didodonan lingeh jenek ide yang terimuti pertama ide bedara barahmu kewangun periangan ane madan gede sejing yang Wisnu lantas pidarto yang bapa mumuang jenek ide melinggih ide bedara Wisnu kewangun periangan ade ke baos pura pusah yang yang bedara siwa wantah jeri udah mah nika sami kebawas kayangan tiga nah gitu jadi dewa ajak makejang para manggala sekte gitu masih dewa panjak ajak makejang yen pet parade sida bare dewa ngewangun periangan ide yang terimuti usah desa dalam tuh sudah ke bawas kayangan tiga